teman-teman, ketemu lagi dengan ondel-ondel sekarang mau main otok-otok. Kalian tahu nggak otok-otok? Nih otok-otoknya nih, yuk kita main bareng yuk. Nih main otok-otok sambil jogetan nih teman-teman. Ayo kita joget, asik, joget bareng yuk. Lanjut lagi ya teman-teman, main otok-otoknya yuk, jalan terus. Nih joget lagi nih teman-teman. Ayo joget lagi teman-teman ya, bareng ya jogetnya ya. Ya, kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman main otok-otoknya. Kapan-kapan kita main bareng lagi ya teman-teman. Oke, dadah.